reka nongere ngusuze kandi mwifurize kumererwa neza nshuti mukunzi wa Davini Sports Zone, twizere ko umeze neza, twizere ko aho uri hose uri amahoro, ibintu bikomeje kugenda neza cyane 5-5. Rero nizere ko aho uri hose abe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turagusuje cyane amajyepfo amajyaruguru, turagusuje cyane ndetse ku mugane burayi byinshi cyane bagenda bivugwa, tuje kugira turi kugeza muri sport update kuri no saa 6 dore ko tukuzaniye byinshi cyane bagenda bivugwa mu makuru y'imikino hehe na hehe mu binyamakuru twagezerageje kubina tugukusanyiriza mu za transfer ndetse nayo ku mugane burayi byinshi cyane bagenda bivugwa. Reka rero duhite tuhera amakuru yacu mu ikipe Real Madrid ku mugoroba yatsindaga, ubona ko rwose wabitsa Carlo Ancelotti aravuga ati my favorite system is 4-4-2 rwose niyo my favorite system rwose, ubwo nuko yariyanya abakinnyi be mu kibuga. We defend the better, it is the best system to defend. Kabisa aravuga ati system yanjye yugarira neza kandi ari system idefendinga neza cyane, ibayuzemo abadefenseri. Ariko se uribaza ati Antonio Rudiger ndetse Raúl Asensio ndetse na Fran Garcia niyo bakinnyi bagomba kuza kumudefantira ama ekipe. Wabonye ko rwose bitagiye bimworohera mu minsi yashize, Arsenal mutimbagura kubita yica nabi cyane. Reka dutegereze tuye ko azabona abadefense bazamufasha. Wabita Argo Federico Valverde ku mugoroba yatumye ikipe Real Madrid itsinda mu minota y'inyongera, dore ko atsinze igitego ku minota 93 gwari wongeye mu minota y'inyongera. Batsinda rero ikipe yariyo ikipe bita Atletico Club Bilbao igitego kimwe rukumi cyatsinzwe no bita Federico Valverde, uko byari bihagaze. Ano Slot aravuga ati umugabo ukomeye cyane bita Alexander Arnold, umugabo rero ukomeje kugenda berekana ko rwose n'umukinnyi mwiza cyane, ndetse turamushimira ko yagenda agira imyitwarire myiza. Ku mugoroba rero yatumye dutsinda igitego rukumbi, twabonye mu mukino atuma dutsinda ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ya Leicester City. It is very incredible man, anti umugabo rwose w'igitangaza mu kipe yacu ya Liverpool the Cops, ubona bita Arne Slot batagenda ashimagiza wita Alexander Arnold ivuzwa n'ikipe Real Madrid. Batubwiye ko Robin muri nawe avuze ko wita Rasmus wita Hojlund. Kabisa aravuga ati Rasmus wita Hojlund not scoring, the only way I know is to work on him, show him to video. Kabisa aravuga ati ngomba kumukora neza cyane byo katamara tsinda, kamukoramo umwataka ushoboye kandi ufite kugenda utsinda. Ono bita Robin muri bavuga ko wita Rasmus wita Hojlund umunyadamarike rwose na ko bitagenda neza cyane. Badukomeze rero ko wita Alexander Arnold, turebe kuri future ye mu ikipe ya Madrid rwose ngo situation ye iramwerekeza mu ikipe ya Madrid, dore ko atanasiba kugenda atsinda umunsi ku munsi rwose. Amanota rwose atatu yatumye ataha hariya Anfield Road, umugabo ukomeye cyane bita Alexander Arnold mu mukino utari woroshye, atsinda igitego cyiza cyane mu 58 bakina na Leicester City, birakomeye cyane. Enzo Maresca aravuga ati Christopher Nkunku was not involved today for the technician decision. Kabisa ati niwo bita Christopher Nkunku ntabwo arahari, byatutse rero kuri technician kuba technician ba equipe yacu bafashe decision ravati umureke rwose Christopher Nkunku ni umukinisho w'umukino tutaza kujya mu byago bikomeye cyane, akaba akongera akajya mu mvune. Wita Enzo Maresca. Mikel Arteta aragaruka ko wita Bukayo Saka aravuga ati Bukayo Saka is not bit of the pain, aravuga ati Bukayo Saka is a bit of pain but takes on it does not look anything too serious. Kuko tubibona rwose wita Bukayo Saka yahuye n'ubabare bukabije, ariko ku kijyanye no kuba yabura rwose ntago ubabare yarafite ntago buri serious cyane ku buryo twagira gute yaba doubtful mu mikino iri imbere tugiye kuba dukina. Reka tugeze rero uko rwose abaganga bacu baza kwatubwira no wita Mikel Arteta avuga ko mvune wita Bukayo Saka yageze ku mugoroba rwose, ubona ko nuko bihagaze. Ariando Trossard ku mugoroba yatsinze ibitego bigera kuri 2 ku minota 14 ndetse no ku minota 39 rwose. Ariando Trossard yaterekagamo ubwo ikipe ya Pisuchauri bayiterekagamo ibitego bisaga 4 banyagira binezero, nuko byari bihagaze. Ndetse wita Saliba yatsindaga igitego cyiza cyane wa Wolverhampton Wanderers ubwo batsindaga igitego ikipe ya Manchester United Old Trafford, ikipe ya Manchester
Manchester United ikomeje kugenda igayika. Baratubwira ati rero ninde wagira man of the match muri uno mukino, wandike muri comment nimba ugeze ureba uno mukino. Chelsea Blues cyera kaba yatsinze ikipe ya Fulham mu bitego 2-1 yanayisanze mu rugo. Igitego cyita George ndetse no bita Pedro Neto batsinze ikipe ya Fulham mu gihe uwo bita Alex Iwobi ari batsinze ikipe ya Fulham ku minota 20. Ibitego byari byabonetse ku minota kare gusa, ubona ko nuko byari bihagaze. Ndetse twigire ku uwo bita Kevin De Bruyne KDB aravuga ati rero rwose biri shock kuguma mu ikipe ya Manchester City, rwose ndabona ko akazi naragakoze bandeke nigendere. Ubona bita KDB Kevin De Bruyne mu birya atari Robert Lewandowski nawe rwose Fabrizio Romano akatubwira ati ashobora kubura mu mikino imwe n'imwe byabaye confirmed, reko rwose icyo bita Copa del Rey ntagazayikina, ubwo ikipe ikomeye cyane ya Real Madrid izaba ikina n'ikipe ya FC Barcelona muri Copa del Rey finali kabisa. Rwose ngagiye kubura hagati y'ibyumweru bigera kuri 3 nibwo azahagaruka. Ubona ko ikipe ikomeye cyane ya FC Barcelona ko yabihuye n'ibibazo kubura umustrika atari wayo mu mikino ikomeye cyane mu mukino bazakinamo n'ikipe Inter bomera ko bikomeye cyane ariko ashaka kuzagaruka mu mikino yo kwishyura UEFA Champions League. Reka tuwizere ko bizagenda neza cyane. FC Barcelona rwose itakaje umustrika wazanaga Madrid mu ikipe ikomeye cyane ya FC Barcelona kabisa. Reka rero amakuru yanjye nyasoreze mu burayivuga muri za transfer nkuko nababwiraga, ubundi tuze kugaruka ku mugora tubabwira byinshi cyane ku isa kubegeye ngo ntuze gucikwa dore ko ngofitiye byinshi cyane. Ikiganiro gishakuza mbere cyangwa kikaza nyuma hagati ya saa 10 na saa 12 ikiganiro cy'amatransfer ndetse n'abandi makuru bagezweho muri ako kanya tatuje kugenda tubageza kugira ngo tubaraze neza mu isi ya sport. Cyo musabwa nukomeza mudushyikira makuru subscribe nayo yagiye ubikayiro kore subscribe kugira ngo tujye tugenda twibanira umunsi ku munsi. Bizere ko rero umeze neza cyane kandi biteguye kuntega amatwi amakuru ya za transfer ndayakuzaniye. Reka rero ngiye muri transfer nkubwire ko rwose uwo bita Josh Kroenke ndetse na abo bita Kroenke family baravuga ati Arsenal ibyo byose turakora igishoboka cyose ariko ikipe yacu Arsenal twongere tukire ku rundi rwego. Kubavuga rero ko bita William Saliba ashobora gusohoka mu ikipe ya Hasi bavuge bavuye habe Kongo bifuza no kumwongerera amasezerano akazageza amasezerano ye mu mwaka wa 2027. Wabita William Saliba ubona ko rwose ngo bifuza kubigenda bamwongerera amasezerano ku mafaranga agomba gutangwa n'aba bakire b'ikipe ya Arsenal, ubona ko birakomeye cyane. Reka tubabwire ngo rero niko William nawe ngashobora kuza rwose Arsenal Elias kuba yarangiza finaliza icyo bita transfer y'uwo bita niko William ibisabwa byose ngo arashaka kumuzana kugira ngo barebe ko yaza gasimbura uwo bita rwose Leandro Trossard mu gihe atari gushaka gusohoka akagenda ahandi hantu byatandukanye cyane ko rwose sezo iraza no kuba irangira mu mwaka amasezerano ye. Birakomeye cyane mu ikipe ya Madrid baravuga ati umusimbura mwiza waza gusimbura bita Carlo Ancelotti nta wundi tubona atari umugabo bita Xabi Alonso umunyabigwi ndetse mu legend w'ikipe ikomeye cyane ya Real Madrid. Arsenal kandi ikomeje kwirukanka ku mugabo bita Arda Güler umwana akiri muto rwose, ubona ko ngo rwose ikipe ya Hasi yakomeje gukora hasi no hejuru ngo irebe ko yazana uno playmaker w'ikipe ya Madrid bita Arda Güler utabona umwanya wo gukina reko Jude Bellingham kubona bamwishaje byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero bita Arda Güler umwana ukiri muto myaka 18 gacakoza mu ikipe ya Hasi ubwo rwose bita Xabi Alonso rwose ngomeza kugenda avuga ko rwose ngashobora kuza akamutira mu ikipe ya hariya Real Madrid akamujyana mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Tujye turebe ko bizagenda neza cyane, birakomeye cyane. Reka rero twikomereze mu ikipe ya FC Barcelona harimo umugabo ukomeye cyane na wundi ni umugabo bita Pedri Gonzalez uhagaze miliyoni 100 ndetse z'amayero rwose ng'ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Manchester City ishaka kwipima ikaba yamuzana ikamukura mu ikipe ikomeye cyane ya hariya ya FC Barcelona. Pedri Gonzalez umunya Espagne gashaka kuza muri Premier League akanaza mu ikipe ya Manchester City akaza gusimbura bita KDB. Ese bizakunda
nako nabyo gutegereza tukareba. Wita Alexander Garnacho nawe ndetse no wita Antonio Conte bari mu rukundo hatari kugira ngo barebe ko wita Antonio Conte yafata wita Alexander Garnacho akamukora mu ikipe Manchester United akamuzana mu ikipe ikomeye cyane Napoli kuko turabikesha ikinyamakuru cyitwa Plate Goal. Muri Plate Goal kandi barakomeza tubwira kuri situation bita rero rwose umugabo wita Alexander Isaac ushobora kuza mu ikipe Liverpool de ko mukomeje kugenda ivuga ati turamuzana mu gihe Arsenal yamunaniwe turamuzana neza cyane. Iyo ni Liverpool de Cox yifuza wita Alexander Isaac ushaka kuza gasimbura wita Darwin Nunez katuje turebe ko bizagenda. Muri de football batubwira ko ikipe Manchester City nareba umugoro kipa ikipe ikomeye cyane ya hariya ya FC Porto ni umunya Espanya wita Diego Costa rwose aravuga ati rero ashobora kuza kuri $50 akaza mu ikipe ikomeye cyane ya Manchester City agasimbura wita Edinson Moraes ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita rwose Stephen Ortega reko rwose barimo baravuga ko harimo umuzasohoka mu ikipe Manchester City cyane amahirwe ari ko bita rwose Edinson Moraes umunyabrazil ashobora gusohoka dore ko yagiye abivugwaho cyane. Alexander Isaac rwose ikipe Manchester City nayo Alexander Isaac okay sorry Wita Alexandro Wita Victor Osimhen nawe ikipe ya Manchester United irifuza ko yafinaliza icyo bita kontra ye kugira ngo reko bamuzana mu ikipe Manchester United kugira ngo akomeze kugenda nawe abafasha dore ko bagenda bitwara nawe umunsi ku munsi nkanaberaga ku ikipe ya Wolverhampton Wanderers ku mugoroba yari nabishe cyane. Izan Hussein ni umwana ukiri muto ukina mu ikipe ikomeye cyane ya Bournemouth amakipe rero akomeje kugenda mwifuza ni mu ikipe Manchester City, Arsenal, Liverpool de Costa amakipe yo mu Budage Bayer Leverkusen ndetse na za Juventus Dortmund ese ni ikipe zamwekana n'ibyo gutegereza tukareba neza cyane. Tukatwerekeze rero mu ikipe ikomeye cyane ya Liverpool de Cox akomeje kugenda birunda ko bita Nico Pass ndetse na Atleta Alexander Arnold bagenda bavuga ati reka tumwigurundeho tumwereke urukundo byihuse teko yabasha kongera amasezerano mu ikipe ikomeye cyane ya Liverpool de Cox. ubona ko birakomeye cyane. Miguel Gonzalez ndetse na Nico Pass mukora n'umugaranojeho rwose ngo bashaka kuza mu ikipe ya Real Madrid bakaba bagenda bakuvura uruhande rwo bita Dani Carvajal ese bizakunda. Arsene Wenger azirimo irareba neza cyane umugabo ukomeye cyane bita midfielder barimo bita Jorginho ndetse na Thomas Partey bashaka kuzasohoka bagasimburwa rero mu bita Martin Zubimendi ndetse n'umugabo ukiri muto ukina mu ikipe ya Newcastle bita Bruno Guimaraes rwose ngubwo bita Thomas Partey na Jorginho baba basohotse abakinnyi babona ko bashaka kuza mu ikipe ya Arsenal ubona ko birakomeye cyane rwose nimba igenda bivugwa neza cyane. Florian Wirtz kipe Manchester City ndetse n'ikipe ikomeye cyane ya Liverpool de Cops nibagiwe ikipe ya Madrid bakomeje kugenda bamurwana ariko Manchester City ikomeje kwifuza waza gasimbura Kevin De Bruyne rero ngo areba ko bazana wita Florian Wirtz birakomeye cyane hatari tatuye turebe ko bizagenda. Victor Gyökeres kambari wensoreza home Arsenal ugimushaka ariko ikipe ikomeye cyane ya Juventus Dortmund iramushaka ariko Barcelona iravuga ati turamushaka turebe ko yaza gasimbura wita Ferran Torres ndetse no wita Ronald Araujo twifuza ko bashaka gusohoka kifuza no musirika rero kuva mu kipe Sporting Lisbon aze arebe ko yazasimbura wita rwose Ferran Torres nabo udasiba kuri utsinda ariko bakavuga ati Victor Gyökeres niwe mwiza kurusha abo bandi bose mutubwira. Robert Lewandowski rero ashobora kujya abona umusimbura mwiza reka tujye turebe ko bizagenda. Kambabwire ngo rero kigane cy'uno munsi kandi soreza home ira makuru mikino Darwin Sports Update mu kanya kagiye kuza ku isaha y'isa 10 hagati isaha 10 na saa 12 akwambagira ikiganiro cyanganye kibabwira ibintu byose byabaye mu munsi ndetse no muri weekend niba muragina bivugwa bigiye kurara kandi kugezaho bambwira ngo rero icyo usabwa kubigiye mukurikira gukora subscribe byonyine tujya tugendera twibana umunsi ku munsi bambwira ngo Darwin Sport Update nakagaruka reka duhuze ku munsi w'ejo imana ikomeze kurinde equity kandi guhase muri byose ndagukunda cyane. Assalamu alaikum.